Muchiyo mwentere chiankomo tiene West nibati bakiromba kuthika mwendo wo nyuma yabo kwamukira barua ya koti kenda mututi urane mukuru wa miaka 80 ATIKATHIKWE MUUNDENE yura yokurekana ni yoawe muchiyo yura yura yokurekia mibango ya kunokia mwendo wo nende bo wete bakaromba anto kunokia mukuru uyo eyambare ayitobo muthikure ba muthike MUUNDENE yoawe yura hurari wedibwa wewe ngwa mukirimithika aina ribotie Nja kwa mututugi Stephen Mwira bwantere chekimache wondine nkomotigania Westi atori na ntobanje ibaitete na mbere kuthuranira mathiko ya mwendo wao baringikete na itomi biele ekukiawe na onde koti obarierio muthika MUUNDENE yoawe yuratwire nkrukie miaka 80 nende kumania na igambare arithirite rigita na mbere riegie munda yu. I extend the interim orders till the ruling scheduled which will determine the implications of the current application. The court will rule on the two applications the same day. For avoidance of doubts, burial scheduled for 1st December 2023 stops until the rulings are delivered. Amwe na boenjire kwathikira ugambi bo koti antu bamuchiba weti barombete kithaka kwa mwana we ora mukuru na bamurukia kwa kaita gakai tumuthike temporary koti yetu itikiria na yaona uma munda yo wetu twamuyukia ringi na njira ya kanisa na heshima tumuchokie MUUNDENE yura yoawe tumuthike araugire ne akathikwa koti yethira yatwitikiria na koti ere go twitikiria batu tutuna sheria kinya wa kinyarekanari tutikoro murutana araura tugetikiri twamuthikire na twite na mbere mbati murungu aturingira kiama nontu batu twitikite murungu no tutuchereri kanisene twamuthika ruyo araura twamuthika MUUNDENE yo mutano we twamuthika temporary na tutemukunikira na inya twamukunikira bura tukaomba tu mweka save nikenda ntukwe ruling irayo ye kwa tariki 6 December ya thitho ruling batu tumbe kumuyukia ringi twina celebration ya kanisa tumuchokie MUUNDENE yoawe na tumuthike bura kuragirite na tumurombere itomi kwena kake wa wariire muchare miaka 8 nontu bwankuchanio ii na nontu bwete yo na wendi bwa mukuru Stephen batete keriaria muchare gitarira ya egitarira ria corona ri ukinya itombere kwirwa gute na njira ira miri yumba kuriga muchare tomba kwirwa no mwanka twite tuyukie mwiri wetu tweta tuyukie mwiri yo mayanti tweta tuyuthika antu gute muntu nyeru ari ni yaka twamutere kithakene itukira umwika miaka mingi twimwika moshari turemo muthika ya bura turemore kuthika mayanti miaka 8 na turitanite heshima itukwenda muthika na haraka nikenda mura atutigire heshima tumba kinya batu kuyukia blessings to family mwekoro mututige wete atitie kwao kungi na mutori wao ura mukuru we agaire kaunda nontu bwandogo cia kingwe nuwa banga ikienende unda guru mako 1979 Juni 6 ironde yerea na ndagurwa ndamwe kuru no tange zini ambikirie wino wa na nonto ira no tumuntu ajumbua to anda mite yo ndo tumuntu tujumbua ninge kankurigara gori ninge ya kwirwa mundu yo muntu ngikarigara no te thina yo ndagitanya ndona turathugana ya mukuru kwa tu na were ndo na miaka 30 nena tutuiria we kuma ndagurwa ntana we tumbiwa athuria ndana kana wa atuzurana tutuire bo watwacheria twana tweto twina nake twari twana kenda no te wateta abonde bane akuru boko na bandu bamethethia na bayuyu mukuru kwa na mbone ginya kathikwa woni ankoni ginya baba te kumenya ari kuiwoni kaboni aba muthika ndo twatanire twara no wenda kwa no wambika na nda ura kwa mbere yongi ibuto na tuba ni turara ngwatanire tutuna tukendana wa antoba musiba taririte rono rwa MUUNDENE yu naraba kwega mbare iringithetie njankrukie 20 muchiyu bakiromba kiebwithike ni first mboni waje na onda chero 1959 ndina maka 64 ndia anoncheria batu tetu tubeta kibe na munda yo 935 na tutuna yetu 1155 na kiri 1155 niyo batu indobye musebyo ndebi consolidated na yo munda yura baba twirigirite atugaira na utugaira kuragirite utugaira utikwe samodero sinako yakilemu utibyo twinabyo tutwire ankurukie miaka 60 ibatwire bena court orders iraba utumira thai bakithira baratumire kumarira bakwaire munda
batubithirie eviction order so batabati nyo turetera court order yo stop kuthika mzee babati uturairie eviction order tukauma kwa twi nonturu uyu tutikumea nungi ageta kana miunde uyu onde au claim kethirane ao lakini iko twichie na anything can happen na munda yote itwira yotumirwa ndene court tie tomainori taitwe kiumira nare ari ukwa so we don't know ni atia muntu akwite onata taitu. My cousin endete waka njera yakwe etwa Solomon Ilaria kana mwakuru ogwe na tena restricted waka nyumba permanent no thina ibi tumete intobira ona bite tumekirite na kwina sare nyingi muno around tunyama bati yara yakuri kumaria intobira bya itonto kagurite intobira ndake ndakari mwe anto kwenda nyasi ID by investigate untubo on the fact na guninka yakwithira tibo kwari u inthaikwe unika kambitu nya kwambitu ande imbo koti ni inthaikwe. Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.